Aha turi ni kuri IPRC Kicukiro, ahari kubera umukino wa rugby uhuza amakipe muri Rwanda Rugby Federation, cyatewe inkunga na Jedi Water Group, akaba ariwe muterankunga mukuru. Abakwa Empire turabagezaho imikino yose. Any mistake? Muri kure cyane. Diego, escolha Diego Aniel! This is the ball. Take it away. Coach, ikintu mbonye cya mbere gikomera ni ugukamera uri no gufana. Niyo mpamvu twabiretse. Welcome to the Fed Water 7th Cup 2025. It is the first edition ever in Kigali, Rwanda.
Simbi kuriya mu mwanya Sove mu mwanya Yes. 1, 2, Hansa. Nice. Stand here. Handling ball. You're supposed to announce from here. Team lineups. And call it out. Yes, that's okay. Very good. So, bro. America. Rubi. Urabona ko batari kuzitora. IPLC playground. It is the Jaguar Sevens Cup, the first ever action 2025. It is by Jeff Group to this amazing tournament. So it is now the score for the previous games in the men movement defenders 3. Beyond the 48. The 2, the Syrians 7, and Kigali Sharks 7. And now the happening game is from Projectiles and GPC PSS. Tuhai Kaze lead the flag runner 7 Cup. Kushal Yandere, Hano Ichigari, muri IPRC. Ni imikino irimo abakipe 18, 12 y'abagabo n'abakipe 6 mu bagore. Imikino yabanje Muhanga Flanders yatsinze 3, Rio de France itsinda 38. Game ya kabiri yabaye Resilience yatsinze 7, inganya Kigali Sharks. And the happening game, the Thousand Hills and TSS ETC. And the finals, the halftime,
is 12 of passengers to 0 of ETC TSS. Take you! Naribi! Get a me up for one! Nice one! Duratera, guys, duratera. Bad boy. Nanjye kuza nambaye umupira ahubwo se hari umupira ugomba kwambara umupira usa nkaho Pressing! Nijya hanze refi nijya hanze Nice! Vence. Fica, Jackson! Queremos vamos aí, queremos. Uma fatura, tira ela. Johnson usa ele. Bad boy. Johnson. Kile. Jere kuri winga salo. Musabe Johnson jadip. Yasin arrivé. Wow, Fabu.
Forward pass. Sawa Roger. Sawa yabo yacu. Ni ya nyuma yabo yacu bad boy. Come up, set up, gonna set. It is now the end of the Vamos kibuga vuba. and PTC Texas. It is 24 of Pleasant Hills to 0 of PTC Texas. And ulichi kulichao ndio Ronaldo Zephyrs na Euro Business Milan. Cabeza, Ana. Yeah. Unaweza sema iko fani. Jina gani ndio iko? Sawa sawa mate. Ya baza baza. Yego mazi. Ni mazi use water. Nicho. Birashoboka peti. Tuyo. What a try by Powers and Blues from the football club! Incredible! Another one by Southern Hills.
to Football Club. Abafana basoza yishimuriye. Yagaruka munekamo rero nasabye umudamu hariya Buona tutto. Serivisi zitwa kugira ngo bakawuzana heza. Kuri miliyoni zigera mu Rwanda mu buryo ntabwo wabatanga bamuhaye ashaka ariko tabaramuye. Arebe. Bakubwira ko uri gusomera nyine bababwira ko nyine babafatiye. Yego boss. Category manager. Fresh kabisa.
tutaza kubura ibyangombwa yarebye ariko yambwiye ko afite batiri ebyiri biba birangiye ukaza kongera gufata ibindi biri ngombwa on the ball niba kikinga kuri ukabona wowe wamutanga abanyera kuko bahagarika ikindi kintu singakuze kagiyemo Hey. Umukino uhuza amakipe y'itsinda D mu bagabo urahamiriza Niyora na TSSA urasaba yitegure The next game in Group C is Niyora versus the TSSA.
Thank you. Amazi. Sobe. naze tujyane nawe Fungura! Manuka funga hepfo! Sawa yacu! Sapat! Fungura, mugabo! Nice try by Puma. Rugby football game. Samantha baru ataifuata neza mu. Wina we! Ruhukira mu rugo! Mugabo we! Hamagara kuri winga yawe! Fungura barato! Fungura barato! Kwibutsa umukino ugiye gukurikira mu itsinda B ugiye guhura y'Iwawa na PSSA mu Bangabo. Aze usubira kugira gute? Ko dusora barato barato. What a try by Golden Hills Rugby football game. Naro umuntu wazanye amazi. Rero ikintu jya kuzana amazi uzana ubucupa ariko ntuzane. It is the end of the first half. 12 Golden Hills and 7 Puma Rugby football game. Igice cya mbere cy'umukino kikaba kirangiye ari amanota 21 ya Golden Hills kuri 7 ya Puma. Umukino ukurikiye ugiye guhuza UR na PSSA ni mu itsinda D mu bagabo. Abantu bari gusinzira sibyo barugize hano kuri winga baro nta solution
dukomeza gushimira cyane The Jet Water Group yadufashe gutegura The Jet Water Sevens Cup ku nshuro yayo ya mbere. bajya mu kibuga cyacu so tega amatwi turi gukina tujya he baro yagiye he yagiye iwacu umukinnyi ari kugira ngo imbere ya baro genda inyuma umukinnyi wabo araheza pasi baraduterera n'uwacu polisi hamagara turabatera wijya kure turabaterera uza wese turi gusoma abakinyi turi kubaha utubizu Bravo.
Maboko. Maboko. Uribuka gufata amafoto. Ariko nonese kuri miliyoni bigera mu Rwanda babyo ntabwo batanga bamuha. Oya, ariko nawe ukeneye kujya. Mbese bakubwira ko uri gusomera nyine wawe bababwira ko nyine babikubwira ibintu byabo bose nawe ubundi wajya nyuma ya posita aho wafatira uko kubona baje kegereye humura ibyo ntabwo ari byo umbwiriza mwariganye okay aboro wamubonye petit frere hariya byinshi ukoze ibuntu uravuze ngo akabenzi ni kenshi
umukino witwaga Cuba na Argentine ukaba urangiye rero ifatanyije ya umukino ukurikirana ugenzuza yera bizaza uzamenyera ariko yo Nice try by Fowler Heath Rugby Football Club. Simbi mu mwanya uhagije babusubira inyuma umukino uribuze gukurikira mu itsinda B mu bagabo baraza guhuza UR na GPS TFSA turasaba yitegure The next game in Group C is UR versus GPS TFSA. Captain. Sandrine, gira itacha ile. Ugendere n'umukino. Manuka fuga hapo.
Vou mostrar nenhum. Sawa, yetu. Support. Fugurawe, mugabo. Nice try by Puma Rugby Football Club. Winawe. Ruhukira mu rugo. Mugabo wawe hamagara kuri winga yawe. Fungura barafu! Fungura Nongera kubibutsa umukino ugiye gukurikira mu itsinda B ugiye guhuza UR na GTS PSSA mu bagabo. Ase urasubirayo kugira gute? Ko tuzora baro tumanuka urasubirayo kugira gute? What a try by Falls and his Rugby Football Club! Ruhukira. Nta n'umuntu wazanye amazi. Rero ikintu kijya kuzana amazi. It is the end of the first half. 21 of Thousand Hills and 7 of Puma Rugby Football Club. Igice cya mbere cy'umukino kikaba kirangiye ari amanota 21 ya Thousand Hills kuri 7 ya Puma. Umukino ukurikiye ugiye guhuza UR na GTS PSSA ni mu itsinda B mu bagabo. Abantu bari gusinzira. Sibyo? Barugeze hano kuri winga bongera kurapfundika. Dukomeza gushimira cyane The Jeb Water Group yadufashe gutegura The Jeb Water Sevens Cup ku nshuro yayo ya mbere. niba hari ikibaye nta birenze biba byarangiye nk'uko bisanzwe application pasi kabisa tuzifata nagire kugeza wazi mwagira isoko baraduterera
ikindi kintu ndi gukunda ni uko hari udukosa turimo turakora ariko tukajya twibwiriza kubikosora. Ikipe igiyemo murakoze cyane turabikosora. Nyene mwumvishe mani itaka ni icyo ngicyo naho ubundi mwikarumye mu gice cya kabiri tubitinye neza. Dukomeze gutyo match ya gatatu irari demi finale, match zose ni finale. Tubisoze ahandi niba ubona ahantu bikoroheye kurushaho wita energy nyinshi kora ibikoroheye. Ni ibyo ngibyo nta kindi navuga, naho ubundi well done kabisa, turi mu nzira nziza. Murakoze.
Try time! Hands off! Yeah, I know, right? It's okay, but you'd rather be there.
Ariko kwata w'amazi Guys, aba bantu bari hano hose turabizeye. Naravuze ngo turabakunda. Uvuze no kubakunda turabizeye. Ngira ngo mwabibonye badukunda turayibye. Icyizere ntabwo cyagiye hasi. Murakoze abantu. Icyizere ntabwo cyagiye hasi ariko iya duhaye mutu n'amati ya finale. Ikindi kintu Ubika kuri arbitre ni akantu abakinnyi kujya dushyuha kubera ko ari mari. Ugashituka nyine kuri kwishyiraho press. N'akantu kamwe nabonye ntabwo kuri kureba tete. Ntabwo kuri kureba niba dushyira tete. Buriya hari ahantu hamwe bari kudusenga inzara. Na hamwe hose bari kutareba neza. Tugerageza tujye muri muzi ikindi kintu. Je plan irahinduka. Ni 1 2 ariko umuntu ujyamo agomba guhitinga mu bantu babiri. Mu bantu babiri. Ikindi n'ubu utari kubona umuntu wahitinga aho kugira ngo offloading utakara abantu bawutere bimwe. Ugumane dukorera kube fast. Ikindi kintu guys ugomba kutibagirwa sari. Let's play as a team. I know you guys are very good players individually. Ariko winning is about the team. The team effort. Gerageza turi team ndabizi tuma turumvikana tumutraje. Ariko iyo abaye breakdown tubonye penalty na kinge y'iteam ari captain ari na vice captain. Tubyubahirije. Bikishyiraho pressure cyane nyine n'umukinnyi yabonye gap cyangwa za gusangiza mbere bataraza muri team. Kira baro hasi ibitangiza gakora aho kugira ngo babere gute naswika gukora no gukora. Ikindi kintu dusanzwe dukina guys nujya guhitinga umuntu secure the ball amanoko niyo guhitinga yaje no kuri Instagram yabo yabo menye arigeze kumwihorera yo bana boy urukweko rutora kuvamo atabibona kandi ntabwo yahita hagarika umukino urakomeza sweeper mwabibonye ko mu kanya sipa yagize akamaro hari akantu kamwe nabonye guys 7 yards nabonye support kunyatiye twese twagarukaga tubyona twari twati
tako ntabikunze ariko let's complete the goal. Turimo turakora akaherere ko gutegereza umuntu akadusanga. Tubashyireho pressure kuri batandatu nta kunanira. Turahita dukina finale tugende tutuze. Ikintu ndakubabwira finale yarangiye. Inumva abakinnyi barimo ngo hariya wari kubikira gutya ngo hari yuza kuma ngo hariya. Ubu turangaje imbere ni finale. Ubu tugomba kureba uko dukina finale. Kandi turavuga abari bubanze abari butangize finale. N'abari kuri bench. Yanga twe tutapatinga team yacu all the way. Arakanu kabu ibyo gutegereza amakuba. Uyu mutegerezi yo ndetse bafite n'abandi. Yitegereze barakora nyine twatse twa. Urabihombya. Ntago mutuma pass cyatuzira. Simvuze ngo wirukange gusa nk'umusazi. Ariko kabisa target nyine umuntu uzunataka wawe. Uyu complete. Nasa kari pass nunda itari complete. Gerageze gusubira kuwa. Utaba wingi bihu. Uvugane na Simbi nubona bikwiye. Nasuka bafite. Kireye. Kimiri wabo. Simvuze ngo buri wese atera teoya. Niwa arakani kanyuma kuvuga. Nubwo dukina pass. Banza rero kumuna. Patrick Muramuzi ni kugira goal top interception. Iyo urabona try ya kabiri badutsinda. Nyine wafashe ubona ko umuntu wawe ahari. Baba barabumva kugira nabyo batunga nahano cyane bigiye. Ya tunuba ari kubibona. Kuma afadhali utangi kudaha. Aho kugira ngo utange ayibinde. Bayikura yo gusimbuka umuntu. Nyine wantu gonga rake yuze wantu gonga niyo yaba kuri mutera step kubita umuntu. Rake zavuga dukore rake neza. Nta bindi ndabizeye. Ndabizi ko intsinzi hari hasigaye ko namwe mubiyumvisha ubukwe ni akakanya tugende dusezerane tubidoze twambikanye iyo se siko bimeze tugiture ubundi bindi tubivuge iyo guys here. Guys, urabona muri CV ni ugomba kuyirekura baro kongera ukayifata. Iyo uvuye nka kuriya bikubaye ndabizi ntabwo wari ubizi cyangwa iyo uvuye ugomba guhita nako urekura ukamwita. Ntabwo wahita iyo wakoze ibi hasi niyo mpamvu yagusifuye. Abenshi babikoze ntibari babizi. So turakina mu minota y'itatu kubera ko abandi ndabona bahawe umwanya wo gukora akantu k'akawoma. Tugenda hano ku ruhande dukomeza dushyuha. Turahita tujya muri dukaro kunywa amazi. Besinga ugatakoresha umuntu yapasa atayita. Uko koroshya akazi. Kuri cyo takora. Bituma bategereza. Ibintu byo kubategereza aragutera. Tugende dukomeze dukora.